खापांनि ताकुकटाइ बुकुसं जरानि निउस नाय तंनाय जत लुकुरकनो हायना हाय लामसोगो तिनि जरानि निउस नि कक सुक्रो पान्डाव तामनि हिंकाय त्रिपुरा हास्टेनि पॉलिटिकल पार्टीनि रं पॉलिटिकल नि थंखलाव बेलाय जुदा बुसखां लोकसभा न कितिङै नासिगि नायखाय त्रिपुरा हास्टेनि त्रिपुरा सरकनो नासिगनायखाय त्रिपुरा मथा रिजनल पार्टी बेलाय उस्ट्रं तामनि हिंका हा दफा त्रिपुरा सरकनि सल्यूशन मोथांनानि बागै दिल्ली गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तै त्रिपुरा मथानि बखाखै जे साइन एकर अंगमानि आबनि यागुलोनो त्रिपुरा मथा बीजेपी बाय एलायंस पार्टनर तै बीजेपी बाय जे कथावै सामुं तांमाने अमहानि त्रिपुरा हास्टे बुसखांनि एमपी इलेक्शन लोकसभा नुकजागै थांखा तिनि आं नरक बाय कगलाम सानन बगै फाइसक बायजाक टीटीएडीसी नि चेयरमैन सार जगदीश देबवर्मा बाय कगलाम नरकनो सुकुरबै सानन बगै ताबनि हिंकाय ताबुक हास्टेव ताबुक लुकुरकनि कक गोबांमा आसाय तंमानि अबनो तुइना तिनि जरानि निउस नरकनो फुनंनान बगै साय तकनाय तामनि हिंकाय अब कोनो नेगेटिव क्वेश्चन हायकाबा पॉजिटिव अमहाया तामनि हिंका उ तंग जराव ओ जरानि निउस अबनो कक साना नायो तामनि हिंकाय पॉलिटिकल पार्टी ओ जों ताबुक बुसखां एमपी इलेक्शन त्रिपुरा मथानि आदंरक जत सपोर्टार हिंदी त्रिपुरा मथा जतनो ताबुक बीजेपी सिम्बल बीजेपी नि पार्टी कैंडिडेट अमहायनो yang weso hanggang बिप्लव कुमार देव yang iso hanggang राजकुमारी कीर्ति सिंह देवर मानव बोर्ड दिनानि आबो जत बीजेपी सिम्बल आबोनि बागै त्रिपुरा मथानि रिजनल पार्टी तामनि बागै बीजेपी सिम्बल ओरैनो अ कगलामनो सारबाय सानाय आबनो कारै बाहायनो जे साइन एकर्ड खायमानि एग्रीमेंट खायमानि आबो इमप्लिमेंट ओंनायदो ओंया हेकाबा बीजेपी बान्देविदो तंखा थिनांगो त्रिपुरा मथा रिजनल पार्टी कमरिदो थानो अबो गुबुन बंशरकनि कुनो पलिसि दो तं अ कगलाम पत्रिपद इसुनो तैनो सारबाय नरक बाय तिनि कक सुक्रु पांडव नरकनो खनारिनाय अमाय हेनैनो नरक नायतंदि सारबाय कगलाम सामनि एरिया 10,400 something square borgo mile अपनी बिसिंगो 7,132 something square borgo mile inside ADC total state ni budget butongo अपनी कारे ADC ni separate budget tong state government bo ADC area bo samung khai tongo ADC bini nijaswa bini nijini fan by nijini budget by samung khai tongo ferang power to ADC ya focus krai number 1 thanga number 2 au त्रिपुरा हास्टेव जतने से bolong jotone se lama kri jotone se teiman to gya jotone se school hamya area ba ADC area bising ble kitabuk state government DWS department khului special only drinking water supply ni bagi state government full traded department tuitongu even union government jol jibon scheme ni tabuk khain tungu ADC area no badui jol jibon mission bo borosniti samung khayana including ADC area nti khaitungu DWS bo haino outside of ADC simi khainai inside ADC khaya haya boni bagai je ngui tongmani abo tinini bisiktamni bisingo problem create maya mo problem kabama bisiromoyo problem ngai phakya bini bisinti phano Puila oro ADC Tipra motha family yagulo 21 ni jung 19 unko Aprilo samay tanglayo 20 Aprilo CM daito na ka EM daito na ka jung 21-22 financial year budget khanya ni jora krika budget dungmani ulose ADC chongmari umudroksiu apni swkang bisa ADC wo administrator asugui corona ni bumung phunugui bor ADC chongmari khaliya jeng 21-22 financial year ADC budget khalmaliya je administrator budget khalmon obono sing bisa samuma tangka hastewo katal sing sujugmaka chini ADC jara
एग्जीक्यूटिव जे सामुं खाने बर जरामा खा 22/23 2022-2023 financial year budget खाने सुजुग माखा आफुर budget खाये चीनी एडीसी अथॉरिटी रो पूर्णचंद्र जमोतिया नि नेतृत्वे अनिमेश देवबर्मा डेपुटी सीएम ते बाकी चीनी ईएम नि नेतृत्वे बुखा कुआर के खाइया 8,500 समथिंग budget खाइया एडीसी यागो मोरांग रखा जों मोरांग खरस खाने 8,500 समथिंग budget खाइमानि बिसानि 22 days नि बागै जों budget खाइमानि रां मांखा last of the 691 something tam khainai abolang tai sukru bai salia tabo 22 days thanga 23-24 tin budget approval जों प्राय 2000 da 3000 koti budget khaimani same amte keno sokoyango last year ni budget थांनाय एडिशननि 28 फेब्रुवारी जे budget अधिवेशन खाइमानि मो budget अधिवेशन बहायनो 1,454,000 crores 1,400 कोटी budget खायुका अब तबो कताल financial year रंगनै ताक बसपयाको ओ budget अधिवेशन opposition group botongo tabuk chicheng just kaisa understanding thanglai mani BJP Tipra motha jeng tabuk understanding thangmani o March ni second March se dilluo kaisa understanding lai jeng thangmani aboni swkang अधिवेशन ma saka 154 crores rang taubo manthai tongko enka nini ya phawo rang sikri enka kokta sengsikar khayo tei manthai yango tabu gya abu jog romoi tamdana hai chini bahani question koto bodol ni koto rong ni koto color ni sarkar paipano o amti abu tamo bumtei bojagawo abu kasai tong sabni yago mo sabi abu tabu semu semanka norobo semanka haipano seng khakamo jeng edisi power phaimani yagulo to gobamono uram chini executive member ro chini ko yearly achievement te jeng saklai ni tong ngani ni ya phabo sufficient rang phaya kai jeng mujung phano khaimai yangu obab kuri jeng okok saya tongo obo hai umi tongta tabo BJP hapang bai understanding ngai je tabo samung tangmane butang rom laikya thinango omhai rokno basic khlai tirnai koljakno ba samung hamrai to tangjano tiprasa amchai wa khri rokni bagi bai wanso nadi election continuous process election bokaisa agenda any election is the agenda of any political parties bini abo jekono rajniti dol ni nirbachan bokasha agenda no jeng buskang ni lok sabha chongori na nahare union government bai ba BJP bai je alliance lai mani understanding lai mani aboni basic tam no point ti chung kong la kya mo signature kha jotono saimano kai taibo smoothly develop nani bagai taibo problem no ti discuss khali dialogue khalai solution khanya ni bagai no mo chung tabo understanding mani chung hope khlayo understanding mani to hasagawo India wo tabu bo alliance ni soil tongo alliance ka ma phailayo Tipra mothabai BJP jutumani ba Tipra mothabai BJP gana gane phailai bujilai mani ti thangcha khai togetherly
war खालायनाय togetherly जों fight खालायनाय माने अर्थ बैया Tipra मथा BJP ओ हाबै थांया BJP Tipra मथा ओ हाबै थांया electoral alliance पर नंगतुम political movement alliance पर नंगतुम अब जाने जाने ideology तीसे अब alliance फायो understanding ओ फायो separate ideology separate demand separate issue तंगमेनि परेनो जों आके फायो जों खाखायो मो चंमारिवो जों mainly थामनि इंका थासिम वांसागा history revive खूब short के सेतुंगां political right land right abong ka kok botoma thase political right o tam phai abo 1 2 3 4 5 ke explain kha kan kai kabang mono phai nei abong what is political right abo tabo chin Tipra hastibo joto bodol khai tongai ro leaders ro boro kam ko ni buju tabo land right tamutong bobo kam ko ni buju socio economics o jagabo direct fund da phainai oro chine edisini nijosho mane edisini own fund samna ni bagi teboda kasap samung kotor romui edisini simino kasap bosoro busur royalty phainai busur ngo phainai revenue phainai aboda khaijangnai o jagabo part khai ngo jaknai identity abuto saimano sine identity tabo ko ngo buskango theatering eta bangla bankai homki ma hai homki jaga sogoi tomayo identity kamate identity kamai manu kom boro kamanayo abono ain khai abono India government rok Tipra government rok ADC bai chatoglai jahate chine identity kamai ateke o identity nunarna bagai o jaga khaijak kai jong khayo naigirdi start se khaidro ko ba hopeful kaham kaino mo jong understanding mani bidi result fin Tipra hastini borok Tipra sarok mannai atte kaise ko jong tabuk khanai tongo separate state ba greater Tipra land ya khaiba greater Tipra land abo kok thaisano greater Tipra land theba mani bini meaning tabuk pula bujia tabuk te bujika dolsa kai only Tipra land ma khainai based on ADC area no ti nga tabuk chung nga ADC area wo simi Tipra ha tonya outside ADC bo Tipra sa tongo borono ti tese greater tese kotor oro jireni ani sadhu para je sadhu para wo any movement Tipra sarok kobang ma party bumung ruwi movement khalayo o sadhu para wo je movement khai tongmani obosai non ADC Tipra se area bongna ma khopnai jireni ani bina pani bo bahaino non ADC amtike kobang ma Tipra hastu chini Tipra sa tongjangnai area tongo bongni future ni security ni bagai borongoti singkata Tipra land khadi ni se tabuk kobang ma sawo mo ekordo gata Tipra land kri constitution ba constitutional solution ani sawo separate state no constitutional solution no kintu separate state ning sana thanga kai constitution ni 2 and 3 article state application khai new state formation khai mano khuluk sana thanga kai engkai srai sana thanga kai jara chungno amtike tam lai bono dus bera nai tongai ro angbong no sungno sungu chini ekoldo ki greater Tipra land sung sanlia ni sijak da tong chini agreement to bubak da jeta agreement khaima jagabo chungta greater Tipra land sanlia ni sijak da tong ba greater Tipra land no separate land no union government kam koina wan sugui nang saka je sungnong nobono ngo khayo acknowledge khayo au tamni kaone tini asakya nongni ha tongmani nongni yagni ha kamai thangka rajniti odhikar kamai thangka au nor tabo salmani obo jukti hinia oro salmani nor santini nongni dimanti hetini obo
थिंग न दङ तामखै ताबुक अब रिमै याफानो अबनो सिगां ताम खायमान गेटर टिप्रालेन थामानि सिगां सेपारेट टिप्रालेन सामानि सिगां 60-80 बा 85% आगु थांमा हाकाय ओ आगु थांना बागैनो मताबुक जे किसेमिसा जों एग्रीमेंट खायमानि और खब जागौ काजे चंकुन समय यागायाकु गोबां बरक ताबुक विशेष खायसिन ताबुक तिप्रा हास्टेव जे अपोजिशन ग्रुप दंगायरक कसाक बदल ट्राई खाय दङ बर गेटा टिप्रालेन यागारका हाय यागारका तिप्रा सरक बाय बांला बाय ना चकाय हातलायखिनि तिप्रा सबै बरक उंगो खायया माने प्रत्रावना खायया तिप्रा सबै बेमेनि खायया आमतेर कक्सौ आखे आं ताबुक म मीडिया नि बिसिंति सामु सुंता प्लीज नरक थिनि तिप्रा हन थिनांनि बगै सेपारेट लैंड न नांगौ हंके नरक म गेटा टिप्रालेन बा सेपारेट टिप्रालेन स्टेट फॉर्मेशन खायन बगै नरक बॉयस ति सादि नों लगी बरक थानाय आबो समु खिबिसिया कुबले सुंत खिबि लेखा ताइ नालियासन आमति हियाबले आमति रखे बरकनो अरफोर खायना नाय सारता कैसे सुंमु तिप्रा मथा एडिसी हापांगो फाइमानि लगेवनो एडिसीनि ओ जे अर्बेसन न जागबो काउंसिल जे ग्रेटर त्रिपुरालेनि रेजुलेशन पास खाइ रहका आबो ताबो आबनो तुयै एग्रीमेंट नथानोबा हाई लेवल हाय का इंडिया गवर्नमेंट बाय कग्रक सामनि आसुगु जे रेजुलेशन तुयै आमा हाय आसु नुकजागे हाय तंखा ओंखाय का गवर्नर बाय अबला बजागा कसाय तंखा हाय का ताम बागे आबनो तुय ताबो बियां कमासा एडिसी इंगमानि near about 40 years kaithangka mo 40 years ni bisi chibrui ni jorawo kebuni period of no tiprasani je nangkuk mani edisi odibesono greater tipralen ma khainai hinai resolution to bugui resolution ni sakawo kok salai or tongnai opposition thung ruling thung separate tipralen nangu honi argument dugui jukti phunugui kok salai sengkase resolution pass khakya abo tipra sarni boro tipra hasini boro bunnuka boro busika aw mokasha historical private members resolution pass khajaka even union government bunnuka je monopolia edising mani after 40 years tini edisi अधिवेशन headed by bubagra tabuk je edisi authority running khaitonai boro private members resolution tisewoi abo pass khairaga abo ekta tamne bono milestone mo tabubo jotto beromono kasha one sugui tongo mo eta point je aw tambagi khajaka abonti bo kok saitongayo tabuk je sole authority je borok je jagawo je borok je jorawo abono tisawoi pass khairenai abro authority inka Delhi ba national political party rok borokno chung mo bisikamo kisa convince khlaimanka buskangni tai bisingniyo tai bisikamo trutrkai जेफुर चुंबोनो कहम के कन्विंस क्लाडी मानाय अफ्रु नबो नामको बनायता तमका कासा माइलस्टोन अबो तुई सब समयनो कासा कक साजांनाय अब कुन सन्देह करि आते कैसे सुमंसार तबो एग्रीमेंट साइन एकॉर्ड त्रिपाक्षिक साइन एकॉर्ड खाइमनि यागुलो लुक्रकनि कक अबन कासाय दङ जे इंडिया बाय माजर एग्रीमेंट खाइप्रबो आबनो कारैबो गोबां मानसिलाय तिनेरक बाहायनो एकॉर्ड अमहाय साइन खाइका फियाबो इम्प्लिमेंट खायन थांथानो आबो कसाजा जतो फुलफिल खाय इम्प्लिमेंट इंगिया अरबो ताबो तिप्रा मथानिबो खाकते जे एग्रीमेंट साइन नंमनि अबोला थिनाङो इम्प्लिमेंट इन सकनाय अमहाय लुकरक बाक्सा बाक्सा पुइतो इन सग्या अमहाय रबो बुखा कसाजा किं दं निनि फासिं तै बमहाय कफिरकम नादिमो एग्रीमेंट सिले कंसाय याफामनि उलबो एग्रीमेंट इंगिया mo agreement boro khortam khoroguri botha jakha peace tupna bagai borongno nungu agreement ningmaya ekdom silai democratic way te thangcha khai movement khaimani result no agreement tabuk agreement no
borok fulfill klayang rakai nini buskang kaso scoop tomo movement by no jote kisho matub sinai note singkarak movement ma khayunai sir o jaga to kaisa 6 mas se bagai te movement claim ya ni time bound ni sagi nong man abo no te kitam sanai sir 6 mas movement to 6 mas to ni jora komsi e dibana 6 mas kisia ang movement khaimani sikang no ani issue ani demand no fulfill khanyan to khangkai ang tapun tongra khata this is only ang tapun tongra khata ngai nai MLA within 6 months bor kono tribe khaya step bonai ang to movement no ma khainai movement sare kichu sopaya 6 schedule phaibo movement mo phai 40,000 losker community buni busaro ST facility nawi Tipra hastewo school admission recruitment promotion everything sujog na mani borong ST list delete kamani obo movement manu phai movement sara kono upai gari sir high modality committee IPF dinibo khakti khajai rimani Tipra no base khai Fiaba azagawo Tipra manani sekang movement khanyani sekang TTC no nagra di haikala je tan khai convert khai IPF dino dalang thangma haino tabuk Tipra mothano bahne greater Tipra no agreement sign khayawui tabuk ara azagani je constitutional solution point kisa no ti agreement sign khaimani greater Tipra no ka soyang Tipra no separate district khatano obokatam bagi agreement khaijagi meya hai ka ba agogjogi meya point chigi no sibo mai ka khaijagi tongna bahai sako kono pressure tong ba pomo hai kosia Greater Tipra no tam sakano Greater Tipra no directly tamun bagi agreement khaijagi ba sign accord khaijagi agree aboni sekang group obono nagradi mane pukuro aroma thangka asiki nagradi hinjak ma haino obodo tabo je agreement sign khaima to totally separate state dongia jaga state by ba ADC by ka milin sangma tangnai jat hingkai tambagai lukurok do asuk sai family Tipra mothon support khai ka IPF din support khai ka kaisa ne emang Tipra otai kaisa haste ka tal sanamnani pheba o poyano thangi tabo abu sa digimang thangi ma tonglekha abo tambagai ba romdi nung tabo separate state formation khaimani sikang separate state formation 100% khaya kono 60-70% separate state high abono nung tabo first step ni yago achievement khaima hankai abono tei nung next 100% fulfill khanyani bagi movement khanyani nung phan mannai nung kha renai authority angkai sana authority nung tabo abo rusri yang to hankai abo ang tabo risimaya ko hankai ang abo maya sabo tai kunphan na hayan to hankai kongni kokta কিন্তু aboni sikangbo turut tamlebono foundation khaimano turut boundary khaimano turut agogui thangmano bumung ingya phano separate state ingya phano separate state high bumung khai separate state ya empowerment to ADC ponang khata angkai abo high aboni gana thanga angkai abono nai tongui abono tui buskang thana ni tebe easing lebli ma bujina kisa dimat ni samong khaima tong bobagra na siginya wansuginya buskang ago gitong abuno kun doubt nam kokri norogni phasing no norogni MLA norogni party ni sar MLA chittaranjan deborma bodo directly saka abo Greater Tipra kerikha bro compromise khai BJP thanio phalirika symbol phalka party phalka tapo buskango lok sabha bahajo tapo Tipra mothani candidate ya symbol bahajo BJP no vote marinai phiaba BJP by Tipra motha kathauino prosar khai tongmani obo kaisa tinang tumo bahai omhai ka koksil sai tongmani obno tuileni koksil sana to khub klai borok kotar phangtung borok jigon phangtung phali dekha চাইখিকা বব বকবায়নো সামানি অনেক কলাই বিনি অথেন্টিক এটা প্রুফ নাংলাই অব জালক কসায়া কক সিমি খাংতো নে কোন সামু খানি কক করি সামটাইমস তাবুনি মজুগ ববগ্রা বস সাইনি দং সেম্বলনো গুরুত্ব রাখা ঠিক না
Tipra hastewo Lok Sabha chongmari 52 ni simeng mani tak bo choli tung democracy tongsa hayungo election phainai taklai ni mo Lok Sabha chongmari wo bobagara bo mokong saka sing mokong saka je aw sometimes sing ma won chung symbol simi important khai tongui symbol important nuwe anite baki je kisa important mani yang mana tongmani abo mana ni kun phano asa kari jaga bo tongmani seba acha for some mane for the timings taklai ang ani symbol riyawoi BJP ni symbol phano bud duwi ang je musungona bona ang tumma kan kai aba sa khoting ya ma tongchung asa khoting gala ar taklai 2024 ni Lok Sabha chongmari paikeno tai hayung Lok Sabha chongmari ngala khayable phainai biskango abuti kono confusion ni kogya nukhable chong 2019 kasha ancholik party kathalai BJP by Tipra hastewo alliance government tomani porebo 2018 kathalai phailakya 2019 ni Lok Sabha chongmari hingkai public ni kok by sentiment nauri chong kobo podobu baro budi manglak chini but chini semolo na hini basa khable isto 45,000 something boot secure khaya west 44,000 boot secure khaya total 99 ba 1 lakh kasakasi boot maka asuno satisfied 1 lakh boot dumani chung bangni o regional party ni mariwo abun kun achievement kri ang takle kangsapun boot dewo jodi achievement ma hakai tamsayang ba kunsayang yeble abong abo not only takle kin khai te khali mang ya hayable अब कौन कन्फ्यूजन ला हमा तुमता नाइदि alliance बा समझौता बुझले मनिते काशा बदल बायते काशा बदल गाना गाना थांलाय माने काशा बदल बायते काशा बदल बुझलाय थांलाय माने इनका बो आनि थाने किसा नांजागो आं बं थाने किसा नांजागो आं मानानि माने नि यागो दंगो निनि नांमानि माने आं यागो दंगो नोंङाबो किसा रोखाय आं नोंङाबो किसा रोनाय आखिसे थांलायो दाबुक जों मा नायसिंनाय जदि Tipra मथानि मो पॉलिसी Tipra हासिन Tipra सनबो मुसाफोर सामुं नांगे जाथों थाखाय Lok Sabha चंगमरि नि परे ताइ आफ्टर 6 months बा आफ्टर 1 year मुसाफोर नों दिनै नि मो पॉलिसी नो Tipra सनि उपकार पुइमै हंकै hayung ni rajawo kasha party nono borok yasak somoni logologi nono borok yakan abon to hiyo soitto omoy kun wa nakri khakhayo 6 months ni ulo bishani ulo jengjel 24 ni Lok Sabha chongmari wo bubagra Tipra mota je decision namani abo thik tongo hni tawisa katal khai borok khatong khaja khai phaine 100% satte kaisa koke CAA implement na bagai tabo gazette notification ro pasang mai ka abono tei ek somoy to se ni against Tipra ma tharong no organize ka abono against ko khai andolon khai to guli ro bo chalai man no kasen to tabo kai sei party baino sei sarkar baino borok godal kha abono tei tam sanai sar number 1 ka CAA ngmani sikan I mean CAA obong mani sikan CAB ingraka 2016 di simino pula Tipra pula chini hayung kotor baroto krak khai BJP power family 2014 26 May tabuni Bharat hakotoni Pradhanmantri Shri Narendra Modi samay dango aponi puran process khaite khaite CAB paigya citizenship amendment bill ti saka apuni simisam kasola kya Tipra mo thangmani swkang separate Tipra hastewo regional party tung IPFT separate INPT separate tai chikon TSP tung ba kamangma jane tikai social chini civil society TSF joto nabono janya lamoti ke kasola mani yagulo CAB bill passing goi যখন CAA angka abro bo movement angka
movement ngi chung joint action committee khali chung movement khlaiga TSF tongu INPT tongu IPFT tongu NCT tongu haimon pore apor kaise kok sajaka je Bharat Sarkar bill to money chung northeast chikon kotor kobama motharo kobama organization বিরোধী দেখা যায় আন্দোলন মঙ্কা দিল্লি রগবা আন্দোলন মঙ্কা সারা ভারতবর্ষ বনম আন্দোলন হপ্রাঙ্গ সরকার কিন্তু নারেং মালিয়া বন নারাংনানি বাগै जों सुप्रीम कोर्टबो थांगा बुबाग्रा साक साक बुबाग्रा अंगै सुप्रीम कोर्टबो खाया म सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट इंडिया वो एग्जिबिट खाइमांगला अब भारतनि संविधान इंडिया नि जे कन्स्टिट्यूशन दंगनि तमले बनो सार्वभौमत्व धर्मनिरपेक्ष अब इंडिया भारतनि संविधान बाय गथिया नै सुप्रीम कोर्ट तब केस तमनि पड़ेबो इंडिया गवर्नमेंट तब जस्ट लोकसभा तमनि निश्चित घोषणा खाइरेखा सीए चालुं सिनाय हाइपन चिनि मुभमेंट जों तब सुप्रीम कोर्ट केस खाइजे तंखो जों पुलिनो साका नादि समझौता अंफानो कोनो जगाव कोनो एजेंडाव जों बीजेपी नि डिमांड आनी डिमांड एक ना गया टिल नाउ जों सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट नि अपोज नुख्लायो सुप्रीम कोर्ट सिन केस दंखौ हुंखाय हाइपन तब जों चिनि एंगल ति जों बनो वेलकम जानो गेब्ला जों चिनि एंगल ति बनो कासनाबो जों चेष्टानो खाइदों ओंखाय तब अबनो कारिबो तब यांगो नि कताल खायै चिनि जे बेसिक डिमांड तमनि अब फाइग्रा सितुं जों मुभमेंट खायमानि 6 शेड्यूल एरिया सिमिले अब तै हाबिमालिया जों आसुजुरा प्लांखा एडिसी एरिया वो तब म कताल CAA नि रायदाबाय बरगनो सिटीजनशिप रिमैया आसुजुरा लेतलांखा बसकांगो चिनि स्टेट बसालो दाखायतों हनै जों वासुक दंता